Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi minta kasni ulah play perdaya ke pervasi beratia Diwas Convention hanong ba Indore hapo ke Jela Madhya Pradesh. Haba ajing kerana kini kasni ulah kentu ya ki pervasi beratia menang penklan bor su ya kari India ha ke limpung jong ke perthai berok kawai bat kumjuru ya ke benta ke bakongsan ke jongka ha ke perthai da ke baong ru ba ki long kum ki nongkit tin sim jong ke make in India ke yoga bat ke Ayurveda. Umudi ula ong ba ke perthai menta ke lapai kemat syakari India da ke jingkermen bat ke jingnyat kumta ki pat kari India ki balasa syabari kila banle ya ke benta ke bakongsan kum ki nongkit tin sim jong kari India. भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। Kaseng United Democratic Party